Dobrodošli u preživljavanje na ovu epizodu. Ja sam na Žutoj planini, 1850 metara nadmorske visine. Gledaj ti ovu lepotu. A sad ću da radim splekove. Ovo je vrlo opasna planina. Ne bih se usudio da idem do zapadnje. Da se popnem ovdje. Ajde, pokušat ću. Evo ovo je štogod. Evo ovo je štogod. Neko jezero. Tu ću da natočim vode. Fantazija. Ali šta jesti? Ko vetar ovdje. Sneg. Puno ugljenih hidrata. Dosta za danas. Petranja. Opasna planina mogu reći. Gledaj ti ovo. Iskreno da vam kažem, ovdje ne biste izdržali ni dan bez odgovarajućih veština. Znate, to je moja čuvena rečenica. Ja sam snimao brojne dokumentarce, bio sam u Maleziji, Indoneziji, Mongoliji, preživljavao u Sibiru i evo sad sam u Kini, tako da morate se spremiti dobro. Ne biste izdržali ni dan ovdje. Čoveče, gledaj ti ovo. Prelepo. Oduševljen sam. Fantazija. Agresivan majmun na kamenu, vreba i senke, vode i senke. Sad ako me napadne, branit ću se. Dobro je, nije me napao, juče je napao me neki. Ima ih još ovdje, čovječe. Čitav čopor. Eno ga tamo, se vidi, penje se. Čini se da se Jan spušta.